ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. ин барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ аст. барномаест ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионии мустақили тоҷикистон таҳия мешавад ва гузоришҳои онҳо дар барнома ҷой дода хоҳанд шуд. мавзӯи имрӯзии барномаи мо чунин унвон гирифтааст: маърифати истеъмолкунанда. мо имрӯз ҳамроҳи коршиносону мутахассисони ин соҳа ба паҳлӯҳои ин масъала руҷӯъ хоҳем кард. инак имрӯз дар барнома тамошо кунед. ҳар як инсон истеъмолкунанда шуда метавонад. оё истеъмолкунанда ҳуқуқҳои худро медонад? мардум барои баланд бардоштани маърифати истеъмолии худ то куҷо кӯшиш доранд? оё ҳолатҳои муроҷиат ба суд ба қайд гирифта шудааст? вақте аз фурӯшанда сифати мол пурсида мешавад, вай омода аст ки маълумоти пурра диҳад? дар маҷмӯъ барнома ба мавзӯи маърифати истеъмолкунанда бахшида шуда, онро сардори дафтари матбуоти маркази Тоҷик Стандарт дар вилояти Суд, аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон Маҳкамбой Каримов коршиносӣ мекунад. ҳар як шаҳрванд дар мавридаш истеъмолкунанда аст. дар тоҷикистон доир ба ин соҳа қонун қабул шудааст ва санадҳои дигари ҳуқуқие низ амал мекунанд ки ба самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон нигаронда шудааст. таҷрибаи 20 соли охир чиро нишон медиҳад? мардум дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи истеъмолкунандагии худашон то кадом андоза кӯшиш ба харҷ медиҳанд? оё таҷрибаи ба суд кашидану товонрӯёнидан ё амсоли ин ҳолат дар минтақаҳо ҷой дорад? гузориши нахустини барнома аз ноҳияи восеи вилояти хатлон омода шудааст. ҳамкори мо хоҷа Назриев дар ин маврид гузорише таҳия кардааст. ҳамроҳ тамошо мекунем. ин маҳсулотҳои хӯроквориро аз ин мағоза Аваз Раҳимов бо фармоиши як тоҷири дигар мағоза ки аз ноҳияи ҳамадонӣ мебошад бо мақсади савдо дар нуқтаи дигар харидорӣ намудааст. аммо ки Аваз соҳиби дуконест, лекин мегӯяд ки сифати маҳсулотро дида сипас онро харидааст. ҳамин тавр бо чунин интиқоли маҳсулоти истеъмолӣ чанд муддат аст ки машғул аст. шумо ҳамин маҳсулотҳои хариден муҳлат чадиден ё ҳамин хел гирифтед? не муҳлат ча мебинем, муҳлат ча мебинем баъд мегирем. хуб муҳлат бурам мебарид базрат кардан намешавад. ҳамин 10 соли бурдагитонда ягон маротиба ягон ҳолати шидагие ки шидагӣ нест. мисол ягон харидор гардонда бошад? ягон кашишгоят карда нест. мағозае ки амаки Аваз бо он доду гирифт дорад, яке аз мағозаҳои маҳсулотҳои истеъмоли фурӯши як лух дар маркази ноҳияи Восе мебошад. аз ин ҷо на танҳо аз ноҳияҳои Восе ва ҳамадонӣ тоҷирон аз дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб омада маҳсулоти истеъмолӣ мебаранд. дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунанда шинавидагин ҳам хеле қонун аст. қонун аст. мисол мо ягон айчи берун мисол барам, мисол гузаштагӣ бошад сурокаш, мисол ма халқ жалоб мекунад. ин мағоза аз маҳсулотҳои хӯрокворӣ иборат аст. орду биринҷ, қанду шириниҳо, нӯшокиҳо ва дигар маҳсулотҳои истеъмолӣ дар чунин шароит нигоҳ дошта шуданд. ба гуфти фурӯшанда дар мағоза маҳсулоти пастсифат вуҷуд надорад. баъд аз харид кардан мо ҳатман чеки касби аппарат метаҳем ба муштариёмон. вақте ки муштарӣ маҳсулота бурд, агар вайрон бошад, намедонам муҳлаташ гузаштагӣ бошад, оварда ба мо чека нишонда, мо аз сари нав иваз карда метаҳем. ҳамин маҳсулотое ки сифаташ мисол муҳлаташ мегзарад, ин маҳсулотҳо қади чӣ кор мекунад? мо дар асоси шаҳрнома бо ширкатҳо шаҳрнома дорем. дар асоси шаҳрнома вақте ки муҳлатшон мегзара, мо маҳсулотҳоро аз сари нав вазорат мекунем, восипас мегардонем, онҳо ба маҳсулоти нав ба ҷояш оварда метавонем. با مقصد تامین طلبات‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق‌های استعمال کنندگان و بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی ساکنان در این سمت از جانب کارمندان مرکز سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه واسه منتظم کارهای فهماندهی گزارانیده می‌شوند. در این سفر کارمندان مرکز صفت محصولات‌ها را از نظر می‌گذرانند. در دوام سال 2022 دو حالت به خیر گرفتگی شده. حالتی از شکایت مسئله محصولات شیرین و گوشت قطعی. ما اومده و مفهومی کردیم و صاحب کار حقوق استعمال کننده را فهموندیم و مشاوره کردیم و مفهومی سری وقت میکنیم. مرکز دیگری محصولات‌های نیاز اهالی این بازار است. در مرکز ناحیه وسیع قسم زیادی ساکنان محصولات‌های گوشت و شیری و سبزیجات‌ها را از بازار جمعیت مطلوبات ناحیه خریداری می‌کنند. در این رفاه در چنین شرایط محصولات گوشت سودا کرده می‌شود. محصولات بعد اجازه رسمی دکتر وترینری برای سودا برآورده می‌شود. هر روز هم محصولاتی که اساساً محصولات گوشتی که در بازار وارد می‌شود از طرف ازمایشگاه سنجیده میسنجیم و بعد برای سودا کردن و خلاصه بایطوری داده میشه.
ҳолати шидагӣ ягон бор ки шумо гардонда бошед бале бисёр шидаги ҳодисо бисёр аст мисол ҳаст ки мисол беҳуҷҷати вай духтурони минтақавӣ меянд ҳаста ки мисол маҳсулот талабгои ҳамун чиз нест мисол сифатш паст дар ҳолати сифати паст будан барое ки ба талаботи қонуни боитори ҷавобгӯ нест баргардода мешавад. бозор дорои ташхисгоҳ мебошад. барои пешгирӣ аз бемориҳо гузаранда таркиби маҳсулотҳои гӯштӣ ва ширӣ инҷо санҷида мешаванд. ҳолати шидагие ки ягон шаҳрванд муроҷиат карда бошад дар бораи сифати паст харидасту тавозира ростига ба мо ягон шаҳрванд муроҷиат накарда масалаи маҳсулоти умуман гӯштида ширида чи ширида муроҷиат шидагӣ аст мо кадом масъалааш кардем масъалаи маҳсулоти ширӣ туруши чакашда як шуда будани ҳодисае ки омада муроҷиат кардам ки ҳамин чака бисёр сифатиш паст ба савдо мекарда мо аз тарафи мо озмоишгоҳ рафта дубора санҷиш гузаронда то дараҷае шуд ки мисол ҳамон маҳсулоти бесифатро аз савдо боз бошад гирифтем. дар ноҳияи восеъ бозори маҳсулотҳои саноатӣ ҷудо мебошанд. мо дохили ин бозор шудем. бо якчанд нафар сокинон оиди ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ҳамсӯҳбат шудем. нуқтаи назар ва фаҳмиши онҳоро оиди ин мавзӯъ фаҳмидем. ҳуқуқи истеъмолкунанда дар бора шинавидагӣ? Не. ҳаягон касе ки бо савол бутем маҳсулота бурдӣ ки вайрон буромад. чикор мекунӣ? вайрон буромад пешаки чӣ қади гап мезанем мегӯем ки ҳамин чиза мебарем агар кор нашуд меорем баргардонда метавонем. ҳамин хел ҳолат шидагия шумо даво хӯрдагиен ягон бор? бурдем маҳсулотака? чанд боро мешавад. ба чӣ шид? гирифтагиам боз дигар шак додагиам. дар ин сафар оиди ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон мо андешаи якчанд нафар тоҷирон ҳам инҷо меорем. ҳолатое мешавад ки чӣ ҳисоба ҳисоби ранг ёки намуд ёки сифат мешавад баъзе ҳолата не кӯшиш кунем ба ҳамаш ҷавофта кунем. анамо ҳолате ки мешавад ки борта мегардона шумо чӣ хел муносибат мекунем? муносибат чи фақат клиент прав дурустии он тамом геч мо дигар надорем ҳақиқати ӯ муомила бад кунем. ҳамин хел мо ҳуқуқ дорем ки метемаш қатъиш мақсад масъулият мекунем ки бар ҳамин чиз мо маъқул нашид биёр мо мегиремш. агар ки бари кор фаҳмидӣ безеб шид мо намегирем шам хел мефаҳмемш пешаки балам хел мегирем ягон муҳлати муайян дорад? не ҳам як ҳафта ду ҳафта мақсад ки яъне гарантияши гарантия мақсад срокш намезгара барои ҳамон мақсад хирока нест срокш намезгара барои ҳамон як ҳафта зиёд чид як ҳафта зиёд чид биё мегиремш мақсад шиносура хел бурд безебиш кар як ҳафта да кор фаҳмид ҳафта кор фаҳмид безеб чид намегиремш. аз ҷоими истифодабарандагоне ки дар бозор маҳсулотҳои саноатиро ба истифода мебаранд то ҳоло мо ягон шикоят ба қайд нагирифтаем ки моле ки ба фурӯш бароварда бошану бо мисол бигирем ба сабабҳои нодуруст буданаш баргардонда бошанд. 9 моҳи соли 2022 ҷамъбаст гардид. дар ноҳияи восеъ яке аз самтҳои фаъолияти маркази санитарӣ ва эпидемиологии ноҳия барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ба ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон равона гардидааст. ҳар чӣ қадар маҳсулот сифату намунаи сифаташ хуб бошад барои истеъмолкунанда ин хатараш камтар ба ҳисоб меравад ва ягон намуди бемории сироятие ки тариқи маводҳои хӯрокворӣ дар беморхонаҳо ҳатто ба қайд гирифта нашудааст ва ин то имрӯз мо ба қайд нагирифтаем. طبق اطلاع مدیر مرکز در این مدت یگان مراجعت ساکنان در سمت پایمال شدن حقوق استعمال کنندگان با قید گرفته نشده است. ноҳияи восеъ ҳамчун ноҳияи транзитӣ ба шумор меравад. тамоми маҳсулотҳое ки дар ноҳияи восеъ ворид мешаванд пурра сертификат тариқи сертификат ва аз қайди стандартизатсия гузаронида шудаанд ва дар ин ҷо ба фурӯш бароварда мешаванд. از روی تحلیل متخصصان برای رعایت اجرای طلبات قانون جمهوری تویستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان برای بلند شدن سطح مسئولیت صاحبکاران و پیشگیری قانونشکنی باید سطح معرفت حقوقی ساکنان در این سمت تدبیرهای مشخص باید اندیشیده شوند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان قانون درباره حقوق استعمال کننده 9 دکبر سال 2004 تحت رقم 72 بعد امضای پرزیدنت به عمل برآورده شد. قانون مذکور از 5 باب و 45 ماده عبارت است. در آن از مفهوم‌های استعمال کننده سر کرده تا به خطری مال و کار و خدمت رسانی آورده شده در علاهیدگی آن توضیح داده شده است. از جمله در ماده 3 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق استعمال کننده آمده است که
استعمال کننده حقوق دارد و معرفتناکی در ساحه حمایت حقوق استعمال کنندگان. یعنی این برنامه نیز یک شاخه اجرایشی این قانون می باشد که استعمال کننده با واسطه این برنامه معرفتی حقوقی خود را بهتر می گرداند. حقوق شناسان در این مورد چی اندیشه دارند؟ ژورنالیست برنامه محمد مراد و در این مورد صحبت داشت با ادوکات حقوق شناس اختیار شادیف. همراه تماشا میکنیم. در جمهوری تاجیکستان مقامات قانونبران که پیوسته با قبول قانون ها عمل میکنند، هنوز در سال 2004 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق استعمال کنندگان را قبول کرده بود و با گذشت مرور زمان و آن دو مراتبه، یعنی سال 2008 و سال 2013 هم تغییرات را وارد کرده است و تا این جانب مورد عمل میکنند و باید قید نمود که در قانون یک چند مفهوم ها عباره ها هستند که البته در قانون شرح داده شده است. مثلا مفهوم های اساسی که در قانون مذکور استفاده می شوند این استعمال کننده، استحصال کننده، اجرا کننده، فروشنده، چک مال، خزینه داری، عموما اون مفهوم هایی که در قانون استفاده میبرند در وقت با تنظیم در بردن مناسبت های بین خریدار و فروشنده این عباره هایی که در بالا گفته گذاشتیم جاری و عملی کرده شدنش ممکن است. تجربه های امروز چه نشان داده است؟ من گفتن نمیتونم که همه شهروندانی که با خریدن مال، مثلا مال و محصولات مشغول میشوند معرفت حقوقی بلند دارند. مثلا ما یک چیز عادی اگر نظر کنیم در وقت خریدن مال و محصولات ها با مهلت نگهداری آن، مهلت استحصال یا اینکه کشوری که آن را استحصال نموده است ما با آن اهمیت نمیدیم. مثلا هست مال و محصولات هایی که تیز ویران میشوند، مثلا محصولات آز قواری که مدت استعمالشان کوتاه هست، مثلا به زبان روسی کرده سکرپولشی پروداکت، یا که مثلا هست مال و محصولات هایی که تکنیکی که مثلا مهلت استفاده برایش کفالت داده شده است باید در وقت فروشنده، یعنی فروختن مال و محصولات، فروشنده باید در پاسپورت همین شناسنامه همین مال و محصولات روز ماه و وقت فروش و در آینده مهلت تعمیر باید در آن، یعنی خدمت رسانی تکنیکی حتما درج کرده شده نشده کنه. لیکن ما از حساب ندانستن قانون باشه، از حساب سراسری باشه همین چیزا رو از فروشنده طلب نمی کنیم، یعنی صرف نظر میکنیم. البته هستن نفرانی که مثلا معرفتی حقوقشان بلند هستن، مثلا این چیزا رو درک میکنن، میفهمن، از فروشنده طلب میکنن. باز ممکن است که ما منتالیتی ما به این چیز خلل رساند، از بس که آدمگوری، عرف و عادت های تاجیکانه ممکن با ما خلل رساند. مثلا از خریدار پرسیدن با شرم داریم، لیکن این حقوق ما است، یعنی ما طلب کردن در کلاس که مثلا روسا میگه گارانتی، یعنی کفالت هست، آیا چقدر هست، بعد از چقدر مثلا من آماده میتونم برای تعمیر میبادی همین مال اشیایی که خرید اگر تکنیکی باشد. برای همین هم البته قانون هست عمل میکند، باید اگر شهروندا از طلبات های قانون برخوردار میبودن خیلی خوب در میشد. هستن حالات هایی که شهروندا بیواسطه به طریق شفاهی مراجعت میکنن، به طریق سوال مراجعت میکنن. هستن حالات هایی که به طریق با پیشنهاد عریضه یا که عریضه دواگیر مراجعت میکنن. مثلا ما حتی حالت‌هایی می‌شود که طلبات پیش از سودی روایت کرده به مقامات حفظ حقوق با مانند پروکوراtura یا میلیسیا مراجعت میکنیم، بعداً گرفتن جواب رد میتونیم به مقامات سودی مراجعت کنیم. آید مراجعت‌های شفاهی همین رو گفتنی هستن که مثلا یک شخص مثلا از بازاری مثلا واقع در حد شهر ناحیه ها نامش گفتن شرط نیست، مثلا گرفته است لباس واری خانه میپوشد، چه میکند، یعنی رزمیرش خورد است، با او مثلا مطابق نیست. وقتی که به نزد خریدار رفت، یعنی فروشنده رفته، خریدار ابراز میکند که همین لباسی که به من فروخته به من تنگ است، طور نامداز عوض کنید، در نتیجه بین خریدار و فروشنده بحث میگیرد. هست حالت‌هایی که مثلا فروشنده‌هایی که از قانون برخوردار هستند یا که خودشون رو حرمت میکنن یا که مثلا فروشنده خریدار رو حرمت میکنن، اگر همینجا بخوام محل چیزی گپ نه، من همین عوض کرده میتونم با رزمیر کلانترش بیاد، هیچ گپ نه. لیکن مثلا هستن حالت‌هایی که دیده دانستم مال و محصولاتی که مثلا به طلبات جوابگو نیست، همین رو میفروشن. البته این از قانون از آداب نیست.
масъалаи хатти бошад ҳастанд ҳолатҳое ки масалан шаҳрвандон қатъӣ меистанд ки масалан ман фикр мекунам ки ҳуқуқи манфаатҳои ман поймол шудааст аз тарафи фурӯшанда ман мехоҳам ҳуқуқҳои худро барқарор намоям ва суд ба муроҷиат кунам ҳатто ҳолатҳо ҳаст ки мо ба суд бо арзи даъвоги оиди масъала муроҷиат мекунем ва бояд қайд кард ки ҳатто дар қонунгузори ҷумҳурии Tojikiston яъне дар кодекси ҷинояти ҷумҳурии Tojikiston хато накунам моддаи 294 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Tojikiston ки фиреби истеъмолкунандагонро пешбинӣ мекунад ҳатто барои дар онҷо камтар чин кардан камтар барг кашидан кам додани бақияни пулӣ аз гумроҳ кардани истеъмолкунандагон ки ҷавобгари ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст барои ҳамин ҳам албатта ин ҳолатҳо хоҳ нахоҳ баробар дар таҷриба ҳастанд кам бошадам ба назар мерасад. бинандаҳои арҷманд шумо барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати мо дар бораи маърифати истеъмолкунанда аст. дар шаҳри Панҷакен вазъи риояи ҳуқуқи истеъмолкунанда чӣ гуна аст? оё шудааст ҳолатҳое ки истеъмолкунанда аз ҳуқуқҳояш дифоъ карда то суд рафта бошад? вақте аз фурӯшанда сифати мол мепурсем оё омода аст ки дар бораи молаш маълумоти пурра диҳад? ё харидор ҳуқуқ дорад ки сертификати сифатро аз фурӯшанда талаб кунад? оиди ин масъалаҳо гузорише таҳия шудааст аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен бо таҳияи журналист Мартаба Раҳмонова. ҳамроҳтон мекунем. матлуба ҳомидова хоҷагидор фурӯшандаи собиқадор буда 36 сол собиқаи корӣ дорад. номбурда дар хоҷагии деҳқонии хеш маҳсулотҳои мухталифро парвариш намуда дар бозор пешниҳоди аҳолӣ менамояд. аз ҷиҳати салибстансия мо ба ҳама вақт назорат аст, газстандарт назорат аст. барои савдо кардан аз ҳама пеш муомилаем бо харидор нағз боша. ташвиш мекунем ки ҳамин ҳосилноке некунем биёрем усталомаи фасон кара халқ ба раҳматиша шунавем. имрӯзҳо дар бозору мағозаҳо, фурӯшгоҳ ва дар маҷмӯъ марказҳои гуногун барои сокинон ки ба истеҳсоли дигар истеъмолкунанда ба ҳисоб мераванд, хизматрасониҳои мухталиф ба роҳ монда шудааст. яке аз чунин маконҳое ки шумораи зиёди истеъмолкунандагонро фаро мегирад, бозори марказии шаҳри Панҷакен мебошад. вале дар баробари пешниҳоди ин ҳама имкониятҳо суоле ба миён меояд ки то куҷо ҳуқуқи истеъмолкунанда аз ҷониби онҳое ки хизматрасониҳои гуногун дар мисоли фурӯши молу маҳсулот ба роҳ монда мешавад риоя мегардад. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар бозорҳо, дар нуқтаҳои савдо ва дар байни ҷомеа гузаронидан. мо мушоҳида менамоем ки истифодаи аҳолӣ аз хизматрасониҳои мухталиф рӯз то рӯз зиёд аст, вале то куҷо онҳо аз ҳуқуқҳои хеш ҳамчун истеъмолкунанда огоҳ ҳастанду онро риоя ва талаб менамоянд. тибқи мушоҳида на ҳама аз ҳуқуқҳои хеш огоҳ ҳастанд ва агар огоҳ ҳам бошанд онро талаб намесозанд. ҳамзамон бештари сокинон намедонанд ки ҳангоми поймол шудани ҳуқуқҳояшон ба куҷо муроҷиат намоянд. ман ҳамчун харидори бозор мехоҳам сифати нағзашро бигирам. шудагӣ ки ман чизро бурдагӣ байрон партофтам. ягонҷо муроҷиат накунед? не. паҳлӯи дигари масъала ин сифатнокии молу маҳсулот ва бехатарии он барои истеъмолкунанда мебошад. дар ин самт сохтору ниҳодҳои дахлдоре ба монанди кумитаи бехатарии озуқаворӣ, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии Тоҷикстандарт фаъолият мебаранд ки яке аз самтҳои пешбурди фаъолиятҳои онҳо ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон нигаронида шудааст. аз тарафи дигар дар баъзе ҳолатҳо фурӯшандаҳо ҳангоми гузаштани муҳлати истифодаи молу маҳсулот намедонанд ки ба куҷо муроҷиат намоянд ва маҳсулоти муҳлати истифодааш гузаштаро дар манзили зисти худ нигоҳ медоранд ва намедонанд онро чӣ гуна нобуд созанд. аз ҳама вазнитарин кор ин муомила бо мардум, бо истеъмолкунандагон. мо фурӯшандагон ҳуқуқҳои худро дорем ва истеъмолкунандагон низ ҳуқуқҳои худро доранд. аз ҷумла вазифаи асосии ман ин аст ки ман бояд барои истеъмолкунандагон беҳтарин маҳсулотҳоро ба фурӯш барорам, барои он ки то онҳо ба ман эрод нагиранд ва маҳсулотҳое ки мо мебурем бояд ҳаматарафа аз назорати духтур гузарад. духтури бозор ҳама вақт дар хизмати мо омада маҳсулотҳои моро дида ташхис карда ва барои фурӯхтани он иҷозат медиҳанд. истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ки ҳангоми интихоби молу маҳсулот ё хизматрасонӣ вобаста ба он маълумоти пурра гирад ва ба таркиби он маҳсулот, ҷои истеҳсол, нарх, муҳлати истифода ва дигар хусусиятҳои он
ошно гардад. ин омил пеш аз ҳама аз он вобаста аст ки маърифати ҳуқуқи он нафар чӣ гуна аст ва то куҷо ӯ аз ҳуқуқи хеш огоҳ асту онро талаб месозад. ҳамзамон дар ин раванд мақомотҳои давлатие низ фаъолият мебаранд ки яке аз самтҳои фаъолияти онҳо кор бо истеъмолкунандагон мебошад. нисбати соҳибкороне ки ба камбудиёро доданд 193 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд ва ба маблағи 33920 сомонӣ ҷаримбандӣ карда шуд ки ҳамаи ин маблағҳо ба буҷаи давлат пардохт карда шудааст. ҳар як шаҳрванде ки оиди маҳсулоти пастсифат рӯбарӯ мешавад ё харидорӣ менамояд маҳсулоти пастсифатро метавонад ки ба ҳамин телефони боварӣ ба мо занг занад ва мо ҳамун маҳсулотҳои пастсифатро бо пешгириш осонтар мешавад. боз ҳаминро бояд қайд намуд ки дар 10 моҳи соли равон аз тарафи мутахассисон як қатор молу маҳсулотҳои пастсифат ошкор карда шуд ва тариқи комиссияи салоҳиятнок молу маҳсулотҳои пастсифат нобуд карда шуд. ҳамасола дар саросари олам ва аз ҷумла аз соли 2011 инҷониб дар ҷумҳурии тоҷикистон низ санаи 15 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қайд карда мешавад. зарур аст ки ҳар нафар пеш аз харидани мол ба сифат ва муҳлати истеъмолаш диққати махсус диҳад ва аз дастрас намудани молу маҳсулотҳои бесифат худдорӣ намояд. дар ин зимн ҳам фурӯшандагон ва ҳам харидорон аз мавҷудияти қонуни ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон бохабар бошанду тибқи он амал намоянд. бинандаҳои арҷманд барномаро идома медиҳем. дар минбари коршиносӣ барномаи мо қарор доранд сардори дафтари матбуоти марказии тоҷикстандар дар вилояти Соғд аъзои иттифоқии журналистони Тоҷикистон устод Маккамбой Каримов. устод хушомадед мегӯям. саломат бош. ва ростӣ масъалае ки имрӯз мо матраҳ карда истодем бештар бо ҳуқуқи истеъмолкунанда, яъне дар оғоз гуфтем ки ҳар як нафар шаҳрванд дар баробари масалан гӯем кадом вазифа ки набошад ӯ истеъмолкунанда аст. ва ан ҳамин мавзӯи риояи ҳуқуқи истеъмолкунанда имрӯз дар ҷомеаи мо воқеан ҳам актуалӣ буданашро шумо эҳсос мекунед устод? бале, мо имрӯз мебинем ки ҷаҳони муосир чӣ хел пешрафта истодааст ва номгӯи маҳсулот, намуди маҳсулот, шаклу ороиши маҳсулот ки зиёд шуда истодааст. дар ин маврид ҳам аллакай муҳокимаи масъала, баррасии масъала, донистани масъала ба фикри ман хеле муҳим аст. бале устод, шакр. ва маълум аст ки шумо дар соҳае кор мекунед ки ҳар як нафар вақте чизеро истеҳсол карда мешавад ё воридот мекунад ҳатман аз идораи шумо иҷозат мепурсад, яъне он маҳсулоте ки ворид кард ба он аз ҷониби идораи шумо сертификат дода мешавад ки ин мутобиқат мекунад ё мутобиқат намекунад. яъне аз хулосаи идораи шумо вобаста аст натиҷаи фаъолияти минбаъди он ки он маҳсулот ба бозор то гӯем то харидор рафта мерасад то истеъмолкунанда ё на. сухан дар бораи саломатӣ меравад устод. барои чӣ шинохти саломатӣ аз ҷониби истеъмолкунанда ба мушкилӣ фаҳмида мешавад устод? хуб, шояд ин аз он вобаста бошад ки мо дар зинаҳои гуногуни таълим ва ҳатто дар хонаводаи худ ба ин масъала эътибори ҷиддӣ намедиҳем. ҳуқуқ ин дар раванди интихоби маҳсулот бояд пеш аз ҳама ба тамғигузории маҳсулот эътибор диҳад. агар дар тамғигузории маҳсулот як намуди маълумот вуҷуд надошта бошад аз рӯи талаботи қонун аллакай ва хатарнок ҳисобида мешавад. яъне агар як оддитарин чиз аст ки санаи истисол нишон дода нашудааст, аллакай маҳсулоти шубҳаовар аст ва истеъмолкунанда метавонад аз фурӯшанда хуб сертификати мутобиқатро талаб кунад ва агар дар ин сертификати мутобиқат ҳамин маҳсулот дошта бошад ин маънои онро дорад ки дар ҷои хато рафтааст. лекин ҳолатҳое мешаванд ки маҳсулотро ҳатто як рӯз пеш ба санагузорӣ карда ба фурӯш мемонанд барои вай ки муҳлати вайаш тезтар чӣ мешавад. лекин дар ҳамин маврид ба мо хушбахтона имрӯз ман аз фаъол будани истеъмолкунандагон бисёр як хурсандии худро изҳор мекунам ва ба мо телефон занг зада мегӯянд ки имрӯз 13 аст, не ки санаи 14 ки аллакай маҳсулот баромадааст. аллакай дар ин маврид ин хато аст ва ин ки чӣ кардани қонун аст, вайрон кардани қонун аст ва аз ин хотир аз ҷониби дигар масъулияти истеҳсолкунанда ҳам баланд шудааст, воридкунанда ҳам имрӯз масъулияташ баланд шудааст. агар солҳои пешина мо садҳо тонна
محصولات های پس‌صفت و مهلت استعمالش گذشته یا از نو بارچسب شده و به اینکه فروش برآورده شده راه‌های گوناگون قاچاق که اگر آشکار میکردیم خوشبختانه سالهای اخیر این مسئله الکی رنگ دیگر گرفته است یعنی جهتی مثبت دارد به اون خاطر الکی وارد کننده استحصال کننده میداند که این محصولات با رقابت مطابقت نمی کند یا تاب‌آور نیست به همین خاطر الکی و دست میکشد از وارد کردن یا استحصال محصولات پس‌صفت. خب سوال دادم تا ممکن است که شاید در همین دوام 9 ماه سال روان بودند حالت هایی که در روند تشخیص محصولات ها یعنی که غیر پس‌صفت برآمدند با طلبات سنت های معیاری تکنیکی به خصوص رگلامنت های تکنیکی مطابقت نکردند ولی این حالت ها زیاد هستند به خصوص اگر در دوام 9 ماه در تمام 4 منطقه ولایت استرافشان، پنجکند، خوبکانی بادام و اسفره اینچنین در مرکز تاجیکستان در ولایت سوغدگر محصولات ها از تشخیص 16132 نمونه گذرانده شده باشند از همین مقدار 16132 نمونه با مقدار 385 نمونه محصولات به طلبات استاندارد مطابقت نکرده است. و تقدیر آن چی شد؟ و تقدیر آن امروز در قسمتی از محصولات ها در بررسی مقامات های حفظ حقوق قرار دارند. قسمتی از محصولات ها در انبارخانه به خاطر انتظار خلاصه سودی که بعد از خلاصه سودی آن محو کرده می شود و بعضی محصولات هایی هستند که مخصوص مشروبات های اسپریتی بعد از خلاصه سودی می توانند از نو کار کرد شوند. بعضی محصولات ها تا قرار سود برآمدن تا نقطه نظری قانونی حل شدن مسئله و نگهداری جاهای مخصوص انبارهای مخصوص نگهداری می شود و بعد از آن که این خلاصه ها پیدا شدند راه نابود کردن آن با چند راه هایی هست که سوزانیدن زیر خاک کردن یا با خواجگی یاری رسان پیشنهاد کردن راه های گوناگونی است که خلاصه آن را مقامات های حفظ حقوق میدهند و فکر میکنم که از همین 385 نمونه اینجا من میبینم که 2 نمونه آرد خب روغن رستنی خب محصولات های قنادی مکرونی محصولات های گوشتی شیری خب کاکائو قهوه و دیگر محصولات غله‌دانگی میوه و غیره و هکذا در وقت تشخیص غیر استانداردی دانسته شدند لیکن خوشبختانه یک چیز رو من اشاره کردنی هستم که نسبت سالهای پیشینه یعنی که مقدار نمونه های پس‌صفت کم شده است. مثال اگر بینید اگر در سال گذشته 743 نمونه در 9 ماه بود 358 نمونه الکی کم شده است. این مسئولیت باز میگم مسئولیت صاحب کار است مسئولیت سوبیکت خواجگی دار است مسئولیت استحصال کننده وارد کننده است که به این مسئله دقت جدی داده است. تشکر استاد. و سوال جمعاتی من در مورد آنه که چون گفتیم در یک قسمت صحبت ما که خانه همیشه جانبداری استعمال کننده است پس کدام عامل امروز در شرایط امروز مهم است که واقعا استعمال کننده برای دانستن حقوق خودش کوشش کند که واقعا ما در همین حالت چون اگر استعمال کننده طلب کرد استحصال کننده خود را به ترتیب می‌دارد. آفرین. من در بسیار نوشته های خود در بسیار صحبت های تلویزیونی رادیویی در دیگر ملاقات ها من میگویم همیشه استعمال کننده حق است کلینت всегда прав یعنی که استعمال کننده حق است لیکن کدام وقت حق است وقتی که معلومات دارد و حقوق های خود را حفظ کرده میتواند. بعضی عادت‌ترین سوال وقتی که میکنند که ما محصولات خریداری کردیم و الکی 20 روز گذشته است ما این محصولات برده سپاریم یا نه دیگه قانون معین کرده است حدود 14 روز حدود 14 روز معین کرده است در این 14 روز اگر به مال نقصان نرسیده باشد و ایران نپوشیده باشد و یا جایی به یک ندرانده باشد یا دیگر ضرر نرسانده باشد فروشنده یا استحصال کننده وظیفه دار است در اساس قانون که مال آن را برگرداند یا همانند آن را عوض کند یا اینکه مبلغش را برگرداند. همین عادی ترین طلبات های قانون را متاسفانه بسیاری از استعمال کنندگان نمیدانند و همین خاطر بسیار احترامانه خواهش میکردم برای برطرف شدن مشکلی پیش از همه باید استعمال کننده و همه ما شما باید فعال باشیم. وقتی که ما توسط وسایل اخبار تا 6 ماه رولک رکلاموی میدهیم که در این مورد به مرکزهای که مقامات های نظارتی مراجعت کنید روی خاطر میکنن
پیش از محصولات آشکار میکنند که مهلتش گذشته است خیلی مقداری کم باشدم یا اینکه مهلتش گذاشته نشده است یا تمام گزارش به طلبات مطابق نیست نیک مراجعت نمیکنند در نسبت سال گذشته مراجعت شهروندان به مرکزهای تاجیکستان در ولایت سوخت از جمله شهری خوجند، شهری استرافشان، پنجکند، استفره، کنی بودم 17 عدد کم شده است. شاید این سطح معرفتی علاقه بلندی استعمال کننده است که و این مسئلهش در روندی چه حل میکند. تو مراجعت نمیدید؟ بله حل میکند چون که دیگر مقامات های هستن که این مسئله رو بود نظارت میکنند که از روی آن که ما اینجا 9 ماه معلومات در دست خود دارم اما که در ولایت 12 عدد مراجعت به مقامات های نظارتی تاجیکستان در شده است. سال گذشته 29 عدد در این دوره فکر میکنم که این کم شدنی که این مقدار معنی آن رو ندارد که ما به بسیار چیزا چشم میپوشیم لیکن همین 11 عدد مراجعاتی که 12 عدد مراجعاتی که شده است همش به طوری که مثبت بررسی شده است و آنهایی که قانون ویران کردن یعنی که از نقطه نظر طلبات قانون یعنی که پرونده مأموری کشاده شده 4 اندیشه یعنی جریمه بندی کرده شده است. اینجا قسمت زیادی از این مراجعات ها نسبت صفت مال یا نسبت عوض کردن مال مراجعت میکنند که حالت ها بودن و فکر میکنم که در همه حالت بسیار احترامانه خواهش میکردم که در وقت خریداری مال پیش از همه به تمام گذاری آن اعتبار دهند. در تمام گذاری چی است؟ سنه 3 سال مهلت استعمال یعنی که مملکت استحصال کننده شرکت استحصال کننده حتی سراغ شرکت اونجا بله یعنی که شرکتی وارد کننده حتی امروز نوشته می شود حتی تلفن ها پست الکترونی و همه معلومات ها باید باشد و ثانیاً در تمام‌گذاری ترکیب محصولات باید نشان داده شود که آدمان دانند که آیا در این حالت بیماری دارین یا آن حالت های بیماری که دارند استفاده این گونه که محصولات ممکن است با آنها یا نیست چون که در اساس طلبات های استاندارد ها هر یک استحصال کننده وظیفه دار است که محصولات خود را برای استعمال کننده معلومات نسبت محصولات خود معلومات پوره را نشر نماید که استعمال کننده از وی ضرر نبیند. استاد تشکر برای اشتراک و پاسخ به سوال برنامه و چون در یک قسمت برنامه گفتیم که مزاج همیشه حق است این شعار اساسی و خلاصه صحبت امروز ما استاد برای اشتراک شما تشکر می‌کنم. بیننده های ارجمند ما امروز همراهی شما با حضور کارشناسان مسئله حقوق استعمال کننده را بررسی کردیم. کمیته بخطری عضوقواری استاندارد دولتی مرکز نظارت دولتی سنیتری اپیدمیولوژی یا خود آن را ما سنپیدمیستانسی میگوییم و امثال این نهادهای دولتی هستند که هر یک در سمت فعالیت خود کار با حمایت حقوق استعمال کنندگان کاربری را دارند. گذشته از این تشکیلات های جمعیتی هستند که با سمت حمایت حقوق استعمال کنندگان کار میکنند و چون در بالا اشاره رفت هر یک شهروند استعمال کننده است و حقوق خود را در این سمت باید دانسته باشد. اگر دانستیم حتما طلب میکنیم چون طلب کردیم حتما استحصال کننده یا خدمتگزار منفعت ما را به اینابت میگیرد. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر خانه بود و سربلند باشید. партов коркарди он ва мушкилоти ин мавзӯъ фарҳанги ҷудокунии партовро ба мардум чӣ гуна тарбия кунем барои ташкил ва фаъолияти коргоҳҳои коркарди партов кадом кор дар шарти аввал аст коркарди партов аз нигоҳи илми иқтисод манбаи даромад буда метавонад мавзӯи коркарди партов ва масоилу мушкилоти он дар барномаи ояндаи набзи зиндагӣ матраҳ мешавад.